Shiti bakunzi b'ikiganiro amatsiko turabasuhuje. Kuri uyu munsi turi kuvuga ku bintu 7 ukeneye kumenya niba ushaka kuba umumiliyoneri. Buri gihe Tiba Film Village ibagezaho ikiganiro kigamije kubamara amatsiko no guhindura ubuzima bwanyu. Intego y'iki kiganiro amatsiko ni ugutera imbaraga abifuza gutanga umusanzu mu kugira isi nziza. Uyu munsi turi kuvuga ku bintu 7 bishobora kukugira miliyoneri uramutse ubishakiye umuti. Niba uri mushya kuri iyi channel tuguhaye ikaze. Kanda subscribe kugira ngo ujye ubona video yose dushyize kuri iyi channel. Reka dutangire ibintu 7 byo gushakira umuti niba ushaka kuba miliyoneri. Icyambere, ikibazo cya plastique. Ntabwo bisaba ubushakashatsi bwinshi kugira ngo umenye ko ikibazo cya plastique kiri mu bibazo byugarije isi. N'ubu nonaho ubishatse wabibona. Ibikoresho byinshi dufite mu rugo ni plastique. Reba nawe ibikombe, amasahane, ibigega, amajerekani n'ibindi. Iyo plastique ishaje tuyishyira mu myanda maze tukajya kumena hamwe n'ibindi bishingwe. Ikibazo gikomeye cya plastique nuko idashobora kubora. Ahubwo plastique ikikora nuko uko abantu bayimena ikomeza ikigendera kuzageza igeze mu mazi. Ubushakashatsi bugaragaza ko 2/3 bya plastique abantu bamennye biri mu nyanja. Birumvikana ko umuntu uzakemura ikibazo cya plastique azahita abona isoko rinini cyane. Ikibazo cya kabiri, ibura ry'amazi. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2016 bugaragaza ko umuntu umwe ku 9 mu isi aba adafite amazi. Birakekwa ko 2/3 mu isi bizaba bikomerewe no kubona amazi meza mu mpera z'umwaka wa 2025. Birumvikana ko abantu bari gukemura ibibazo by'amazi bafite isoko rinini. Muri iki gihe abantu benshi ku isi bapfa bazira indwara ziterwa n'amazi mabi. Bumwe mu buryo bwo gukemura iki kibazo cy'amazi harimo nko kuvumbura ikoranabuhanga rishobora gufasha abantu gufata neza amazi yose apfa ubusa, haba mu rugo cyangwa hanze yawo, ndetse no kuyungurura amazi dufite. Bimwe mu bintu bitwara amazi menshi twavugamo itunganywa ry'inyama, ibyo bita meat production mu Cyongereza. Kugira ngo byumvikane neza, reka dukoreshe imibare. Bitwara amaritiro 15,400 z'amazi kugira ngo utunganye ikiro kimwe cy'inyama z'inka. Bigatwara amaritiro ibiro 6 by'amazi kugira ngo utunganye ikiro kimwe cy'akabenzi. Bigatwara amaritiro 4,500 by'amazi ushaka gutunganya ikiro kimwe cy'inyama z'inkoko. Icya gatatu, ubwenge bw'ubukorano, ibyo bita mu Cyongereza artificial intelligence. Ubwenge bw'ubukorano ni uburyo imashini ihabwa ubushobozi bwo gukora imirimo isanzwe ikorwa n'abantu, nko gutanga ibiganiro, gufata ibyemezo cyangwa gusemura indimi. Urugero, robo yitwa Sophia yakoreshejwe Kigali muri Transform Africa y'umwaka wa 2019 n'ahandi hatandukanye ku isi mu gutanga ibiganiro. Hari n'indi robo yitwa Mukamana. Iyo yakozwe n'umunyarwanda witwa Sengiyumva Janvier. Iyi robo itwara imodoka, itahura ibiyobyabwenge kandi ivuga indimi 36. Ibigo bikomeye ku isi nka Google, Facebook, Microsoft, Apple n'ibindi biri mu irushanwa ry'ubwenge bw'ubukorano. Urugero, iyo wakiriye Gmail, munsi haba hari message ubwo yakwandikiye ushobora guhita usubiza. Biriya ni artificial intelligence. Mu yandi magambo, ubu bwenge busoma ubutumwa maze bukagufasha. Niyo mpamvu bubasha kumenya ibyo wanditse ndetse bukaguha n'igitekerezo ku cyo wasubiza. Uburyo Facebook ikoresha artificial intelligence igashyira abantu mu byiciro igendeye ku byo bakunda, aho baherereye. Niyo mpamvu wandika ubutumwa ugasaba Facebook kubukohereza ku bantu runaka, ikabikora kandi bikozwe n'imashini. Kugira ngo tubihuze n'ubuzima, muri iki gihe iyo uri kuri Facebook cyangwa kuri Google,
imashini uri gukoresha iguha amakuru y'agace uherereyemo. Nibwo uzabona ugasanga nko muri telefone yawe cyangwa kuri computer yawe handitseho ngo Kimironko Bibare, bishatse kuvuga nyine ko ahantu uherereye hitwa Kimironko, cyangwa se ukabona ngo ni Kigali Public Library mu gihe uri muri Kigali Public Library. Yewe rimwe na rimwe hari n'igihe bakwereka inshuti zawe kuri Facebook ziri hafi y'aho uri. Artificial Intelligence ni bumwe mu buvumbuzi buhambaye bumaze gukorwa muri ubu buzima tubamo. Mu mwaka w'ibihumbi 2018, Artificial Intelligence yatanze services zifite agaciro karenga tiriyoni y'amadolari. Ubu Artificial Intelligence irifuzwaho gutanga serivisi zigera kuri tiriyoni 3.9 z'amadolari mu mwaka w'ibihumbi 2022. Kugira ngo tubyumve neza, reka dukoreshe umubare igihumbi. Igihumbi ni 1 3. Igihumbi inshuro igihumbi ni miliyoni 1 6. Miliyoni inshuro igihumbi ni miliyari 1 9. Miliyari inshuro igihumbi ni tiriyoni 1 cyangwa mu bundi buryo tiriyoni ni miliyoni inshuro miliyoni. Hejuru tumaze kuvuga ko mu mwaka w'ibihumbi 2022 ubu bwenge bw'ubukorano buzaba bukora ibintu bifite agaciro ka tiriyoni 3.9 by'amadolari. Niba ushaka kuyashyira mu manyarwanda, zirikana ko idolari rimwe rivunjwa amafaranga arenga 900. Ubu bwenge bw'ubukorano buzahindura uko tubaho kandi bushobora no gukiza zimwe mu ndwara zugarije isi. Icya kane, energy storage cyangwa ububiko bw'ingufu. Uyu munsi byinshi mu by'ubuzima bikeneye ingufu zo kubikoresha. Imodoka ikenera essence, telefoni, mudasobwa, byose bikeneye bateri. Utibagiwe abantu batarabona amashanyarazi hirya no hino mu isi. Reka tuvuge amashanyarazi. Kuri miliyaridi 7 z'abatuye isi, miliyaridi 1.3 ntabwo baragerwaho n'amashanyarazi. Hakeneye umuntu wageza amashanyarazi aho ataragera, n'umuntu wavumbura ikintu cyatuma umuriro umara igihe kirenze icyo umara muri bateri zikoreshwa muri ibi byuma twavuze haruguru. Icya gatanu, food production cyangwa inganda z'ibiryo. Inganda zikora ibyo kurya ziragenda ziyongera. Twebwe abantu tugura ibyo kurya birenze ibyo dukeneye, maze tukagenda tubijugunya aho tugeze hose. Ubushakashatsi bugaragaza ko 10% ya GDP y'isi yose bigana mu biryo. Nubwo bimeze gutya, 1/3 cy'ibiryo ku isi gipfushwa ubusa buri mwaka. Kugira ngo tubone ibiryo hagenda ibikoresho byinshi, harimo nk'amazi yo guhinga no kukuza imyaka mu murima abantu baba bahinze. Mu gihe abatuye isi bakomeza kwiyongera, ntitubone umuti kuri iki kibazo, twaba turi mu mazi abira. Icya gatandatu, internet kuri buri muntu. Internet ni uburyo amamashini ashobora guhanahana amakuru, ibyo bita data mu rurimi rw'icyongereza, binyuze mu muyaga, imwe idacometse ku yindi. Muri iki gihe internet yabaye nk'amaraso mu buzima bwa benshi. Uramutse ukuyeho internet, sinzi uko byagendekera kompanyi zikomeye ku isi. Benshi mu bakurikiranye iki kiganiro amatsiko bahitamo kwirirwa batariye ariko bafite internet muri telefone zabo cyangwa muri computer zabo. Niyo mpamvu uzasanga ahantu haba hari wifi, haba hari abantu benshi bahicaye bari ku matelefone yabo utanamusuhuza ngo akwikirize. Ibi bishatse kuvuga iki? Amakuru atanzwe kuri internet yatangiye kuruta amakuru atanyuze kuri internet. Niyo mpamvu ba bosi bahitamo guhabwa raporo kuri internet kuruta uko bazihabwa ku ma flash disk. Ugendeye ku mumaro internet ifite, wayivuga bukira bugacya. Urugero, kampani 5 zikomeye mu isi zikora kuri internet, ibyo bita murandasi mu Kinyarwanda. Izo ni Amazon, Google,
Microsoft, Facebook na Apple. Hari itandukaniro rinini hagati y'umuntu ukoresha interineti n'utayikoresha. Umuntu ukoresha interineti yicara Nyamirambo mu Rwanda, maze kubera ko ari imbere ya mudasobwa yiwe kandi ifite na interineti, akaba ari umunyeshuri muri Amerika, Ubushinwa cyangwa Denmark. Maze nyuma y'igihe ukazamubona muri graduation utazi ngo yize ryari. Kubera interineti, abantu basigaye bakora inama bari mu bihugu bitandukanye kandi barebana. Ibyo bita video conference. Kubera interineti, ubu Facebook, urubuga rw'amasura, rufite miliyaridi 2.2 by'abantu bayikoresha. Uru rubuga rwa interineti rujyaho amafoto y'abantu rwatumye Mark Zuckerberg nyirarwo ubu aba ari umwe mu baherwe, akaba ari ku mwanya wa 5 ku rutonde rw'abaherwe rwasohotse mu mwaka w'2019. Uretse Facebook kandi na Jeff uyoboye uru rutonde uri ku mwanya wa mbere, niwe washinze urubuga Amazon rugurishirizwaho ibintu bitandukanye kuri internet. Icya karindwi, amakuru y'umwihariko n'umutekano wo mu rugo, private data and home security. Amakompanyi menshi ari kugerageza kubika amakuru. Kugeza ubu benshi ntabwo bazi agaciro k'amakuru batanga, niyo mpamvu bayatanga ku buntu kandi mu buryo bworoshye. Birashoboka ko mu gihe kizaza amakuru y'umuntu ku giti cye azaba ari ikintu gikomeye ndetse gishobora no kugira uruhare runini ku mutekano wo mu rugo, home security. Ikintu cyose gituma uba wowe kirimo kwegeranwa cyane binyuze kuri interineti. Abantu bazi amakuru yawe bashobora kugira ibyo bagukoraho. Ni ngombwa gucunga amakuru yawe neza. Amakuru atangwa n'ibikoresho dukoresha birimo amakompiyuta, amatelefoni n'ibindi bikoresho bishobora kuba connected kuri interineti. Urugero, mu mwaka w'2017 kompanyi yo muri Amerika yitwa Equifax yabaye hacked. Kuba hacked ni ukuvuga ngo yinjiriwe mu madosiye maze amakuru y'abantu miliyoni 143 bose aribwa. Aya makuru yari arimo amazina, y'aho utuye, amakuru ku mutungo, nimero y'ubwisungane, ubwizigame n'ibindi. Aya makuru umuntu uyafite ashobora kuyakoresha ibintu harimo nko kwiyita wowe, akagura umurima n'ibindi byashyira ubuzima bwawe mu kaga ukoresheje umwirondoro wawe. Mwakoze kuba mwakurikiranye iki kiganiro. Ibintu 7 mukwiriye kwitaho niba mushaka gutera imbere. Dufite amatsiko yo kumenya uko mwakiriye iki kiganiro. Ni ibiki mubona bishoboka? Ni ibiki mubona bidashoboka kandi kubera iki? Ibitekerezo byanyu turabitegereje muri comment. Ntimwibagirwe kohereza iyi video ku bantu mutekereza ko yagirira akamaro. Ikiganiro amatsiko gitambuka kuri channel ya Tiba Film Village. Ukaba ushobora kukibona wanditse Tiba Film Village muri Google cyangwa ukandika #amatsiko. Mugire impagarike n'ubugingo. Mwari kumwe n'inshuti yanyu Noah Emmanuel Ruranye nawe ubutaha.